I pozdrav svima ljudi, moj ime je Imperis i ljudi, danas ćemo igrati Minecraft na Mineplexu sa drugom. Ćao. Milanom. Vendetta. A šta ti to stojiš i gledaš? Vendetta. I ljudi, danas ćemo igrati naravno Minecraft na Mineplexu sa ovim Balkan Kingsom, čika dečko, već. Da. Dobro večer. I naravno kao što ćete vidjeti ako posjetite moj kanal. Milane, koliko imamo subova? 20 komada. Vendetta. Naravno, pošto nema nikakav specijalan i originalan da radit ćemo Karl the Creeper, No Rewards. Da. Pogledajte mu bubuljicu. Da. Gledajte mu bubuljicu. Ma ništa, ajde da krenem da počnemo. Inače imao sam 5 pa sam slučajno faila rekordova i onda sad imam 4. Ajmo Milane da kliknem. Hajk. Nek ide sreća. Ajmo da vidimo. Ole. Evo Milan se sveti da dobijem neke. Evo čak i njegov konj došao. Ajde, neki game. Shorts please. Ne, shorts. Jebem ti mam. Sam počeo da Šta je bilo? 9 bac, varam se, idemo na treći, na drugi. Šta ćemo dobiti? A što bi volio da dobijem nekog morfa. Game, dobio sam XP. 630, ujebem ti. Gle, pao XP. Game, idemo na treći. Da idem na treći. Zapravo ovo je drugi. Jel treći? Nemam pojma koji imam još 2. Daj mi nešto rare. Ajde, ja bih volila nešto rare. Please, ajde. Znaš ti da imam 20 subscribera. Mogu sam da dobijem uncommon. Idemo na zadnji. Jesmo spremni, Milane? Zadnji, da, spreman sam. Jebe ti tata, mamo. Gle ovo, ne mogu, moram da otvorim. Evo, otvorio sam ovaj zadnji. Zato što me previše guraju. Ajde, mora da bude neki dobar, neki ekstreman. Nisam za džabe čuvao 5 ovih, pa nisam dobio. Ajde. Ili kako svi u lobiju skakuću u glavu. Dobio još jedan XP. 1159, pa dobro je. Nije loš. Ke. 5 sam nivo, fuck yeah. I to bi bilo to za ovu epizodu, kao glupiranje neko malo, ćemo da radimo ovo. Vendetta. What the fuck? Mrš Vendetta, fuck you bitch. Motherfucker. Milane, dođi vamo da spozdravimo se klipom. Naravno. I nadam se da ste uživali u ovoj epizodi. Vidimo se u sljedećoj. Ako vam se sviđa ovaj klip, bacite like, share i subscribe. Ćao!